Manalangin kay pakamalang kapatad, baniting kay katamang daon, matanggap yung harapan ng Diyos, ipanglubos mayupaya. Tanggapan na sanang Ginoy, ting daon karinggamat mo, king kapuri at ikaligaya din kayan lagyo, king kay katamay kasaplala, at king mabilog ng Santa Iglesia. Manalangin tamo, oy panglubos mayupaya, tabang gaganakan ning umpisa ning Santa Iglesia, inyang ingke kang anak may katawan niyang tao, apag masusyan niya sanang mitmong tulangin, iting sakramento ning kekang lugun, iting anadon mi king kapamilatan ng Kristong Ginoo. Ang Ginoo mantabaya ke kayo. At na yoreng puso yu. Pasalamatan tayong Ginoo Diyos tamo. Tunepin, karapat dapat at matuli, ding pasalamatan da kang parati at numang kanino'y pa, Diyos, kingalangangga at lubos mayupaya, kapamilatan ng Jesucristo ang ginumi. Ene meging aliwa kaya kami inyang lilungan ni Banal Espiritu, ing Birhen Maria, amin nalig king pamamarita ning anghel. Dela ni king sepupunan, ning indong Birhen, niya metopad, ing kayang pangako, king pinili mong balayan, at may ganap pang maigit kesa aking asahan ding sablang bansa ning meto yato. Ulinita kami rin sablang koro ring anghel karing banwa, daralit min kaya kang ligaya lantok ng ngaming babye, kapurian keka. Tunay kaping banaloy pa, ikayong panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami madyalang katawan at daya, ni ginuming Hesu Kristo. Bayami daw kusang loob, king pamaylas at kamatayan. Kinwaning tinapit, pe pasalamat siya kaya. Pira sinebinyene karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti kongan at kananya. Iting kana kong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinwaning kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. At binyining kalis, karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti kongan, minum ko kaniti. Iting kalis, ing kanakong daya. Ing daya ning bay talanganggang tipan. Ami bubu para kaya kahit para karing sablang tao, banketa, may patawaran na rin kasalanan.
Natanyiti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Inyang gaganakan mi oy pa, ing kamatay na pamanyo binam biyan ng anak mo, darami ka iting tinapining biyating kalis ng kaligtasan. Laiming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapamabaming pagamuha mo, king ikaming ansanang misulusulog, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kay metoyato, ban biganap kay lugod, kambiyan ng Francisco kay kaming Papa, at Florentino kay kaming Obispo, at ing sablang pari. Gana ka mula naman di kapatad bing pepainawan at maninayang sabing miye, lalo-laning talasuyo mong yamong felicito, at ing alapang mayang na biye. Tanggapan mo sana kay maligay mong harapan, pakaduluan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king belanganga. Ban kaya benang Maria, ing Birhendo ng Diyos, kambe ng San Jose akayang esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, at ilupad kay malmong kaburyan, king kaya kabaning panawun, puryanda kat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambe na at kaya, ipang mayupayang tutukaguning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king halangangga. Mapaminto king amahin talapangabo sa bibog king banal ng turo, nga tamang yaning mangangas manalangin. Mi
Ikabos mo kami o ginukisablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapaan king panawon mi, bahan king kasaupan, ing kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, at binigtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambeni maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo, kaya kaming talapangabos. O Ginoong Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakuan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo, sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, naning labin mo yung kasalpantianin kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan agpangking kaburian mo, ikaw mabibi at magari manggaman king alangangga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo mantabi sana kapilan man kaya kayo. At kaya kan timurin. At po may kakapatabi pupugayin tamang ining kapayapan. Kapayapan kaya kayo nga. Kapayapan. Ning malugod at maganakan ang Ginoo, ing baiting Birhen Maria, iyo ing kordero ng Diyos sa minilakoking kasalanan ng yato. Noon tang makakilala at makasadyang tanggap kayo, kaniting banal ng komunyon. Ginoo, matampang tanggap kaya ka, dapat tigkas may nga mano mo, pumayap na ako.
Ing pamagtagulaleng king Russia at Ukraine, king kalinislisan na puso ng Maria. Itamungan po. Siglota po, siglota mo. Siklaw taon po. O Maria, induning Diyos at indumi mo naman, kaniting panawuning kapag subukan, lalapit kami keka. Antimong indumi, kaluguran mo kami, at balo mo kami. Alalang pigagap din puso mi, ang makasalikot keka. Induning pakalulo, madalas araranasan mi, ing pamagbante mong kalingapan, at ing payapa mong pamanantabi, katuto ko ng tatayid kaya kami kang Yesus, ing prinsipi ning kapayapan. Dapot linisya kami king daklat ning kapayapan, akalingwan mi na laring lisyon na yabalumi, iba't ka ring makapangilabot a kapalyaryan, ning milabas a siglo, ing sakripisyo ring milyon-milyon, ame wala biye ka ring aduang gera ning yato. Pinganyaya mila ring paninap ding tao para king kapayapan, at ding kapanayan da ring kayanakan. Misalunan kami king kasakiman, ding inisip mi mo ring sarili ming bansa, at ding kapakananda. Megingala kaming masabal,